Dozvolite, gospodine predsjedniče, da se od sveg srca i sve duše svoje zahvaljujem ne samo u moje ime, nego u ime čitavog hrvatskog naroda koji će za sva vremena zabilježiti današnji dan. Ali, pita me Gajsko, kakav je ovako tvoj dojam? Kaže, slušaj, to je vjerojatno jedan od najobrazovanijih ljudi koje sam ja u životu sreo. Jer je u tim svojim dugim emigracijama pročitao sve i sva po svim svjetskim knjižnicama. Tako da je to jedno nevjerojatno znanje koje je imao. Drugo, što je recimo objektivno rekao Gajski, kad sam ga, kaže, pitao kako se osjeća, kaže, u stvari ja sam sretan, umrijeću u svojoj domovini. A to mi je uvijek bila želja. I to isto. I da je sve snimano, jednog dana ćemo morati te prave snimke dati iza van da vidi. Nije to je, ali postoje spaljen je i... Bilo je, ali to se upravo poklopilo sa univerzijadom. Kaže, Artuković je rekao, kad se jednog dana budem vraćao, kaže, nosit će me na rukama, i bit će slovo ono stvarno univerzijada i čovjeka su nosili nikoda. Ljudi, najveća tragedija što je krunski svjedok u tom procesu bio iz Trimučić iz Jasenovca, šta 4 godine ono vrijeme. On je govorio što je došao, bio je i onaj vozač, i onaj vozač iz Hercegovine. Dobro, ali ovo je bio jedan od Umro je, ali on svejedno dao izjavu da je pod pričom, da je lažno svjedočenje i sve to. Pa uzmite vi ljudi, da on kaže jednu totalnu apsurd. Da je on vozio motor, da je bio u PTS-u. Prvo on kao cigar nije mogao biti. Zato što nije poglavnik od drugog iz drugog. Nije mogao 1941. biti u PTS-u kad je PTS osnovan 1942. Nikakve istine nema. Da on vozi motor, a Pavelić i Artuković razgovaraju u autu i on čuje što oni razgovaraju. I to sud uzima kao istina. Ali sam ja negdje u štampi pročitao da je on izjavio da je ipak lažno svjedočio. Ono kad je već bio u poodmakloj dobi bolesti, da bi ga to peklo, da to nije rekao, ipak je izjavio da je lažno.
Nakon što je tu dovedeno oko 700 nevinih građana, među kojima žene i djece, naredili komandiru pratnje Lahovski Ladislavu da ih kamionima prebaci u sabirni logor u Kerestincu, a potom da ste i sam pratili kolonu vozila do Kerestinca i tu u namjeri da se dio građana ubije, izdali naređenje da osobe koje su se nalazile u zadnjem dijelu kolone vozila odmah se ubiju, obzirom da sabirni logor u Kerestincu ne može sve prihvatiti, nakon čega je 450 osoba, među kojima žena i djece iskrcano iz kamiona i na livadi ubijeno mitraljeskim rafalima. To je laž. Jeste li razumjeli to? Jesam. To je apsolutna laž. Da li ste se kretali na tom području? Nisam. Da li ste odlazili u logor Kerestinec? Nikada. I jeste li znali da postoji logor Kerestinec? To sam čuo. Dobro. Čuo sam da je moj sin ovdje. Šta ste čuli? Da je moj sin ovdje. Dobro, sam se smirite, reći ću vam ja. Predsjednik, mi smo ga obavijestili. Samo malo, dozvolite, nemojte trčati pred rudu. On se obratio predsjedniku vijeća, pa ćemo mu dati informaciju. Vaš sin se već drugi dan nalazi u sudnici, u neposrednoj blizini od vas, cijelo vrijeme vas promatra, sluša. Ja sam već prvi dan kada je došao u Zagreb odobrio mu dozvolu da može s vama stupiti u kontakt i da može obaviti razgovor. Nek dođe tu. Vi ostanite na vašem mjestu, a nek dođe u vašu blizinu i kad ga uočite, vi recite. Dođe bliže. Može. Ne, morat ćete kasnije kod kontakta. Dođe bliže još. Možete još metar doći. Dovoljno. Ja mogu govoriti? Ne, morat ćete razgovor obaviti kasnije. Optuženi kasnije ćete s njime obaviti kontakt. Kasnije. Jeste li to za to vrijeme kad ste bili šef policije primali kakve naredbe, okružnice, naloge, zahtjeve za progon, hapšenja? Nisam. Niste ništa primali? A je li bilo kakvog hapšenja? Jeste. Koga su hapsili? Srbe. I koga još? Nikog više. Srbe. A zbog čega? Zbog čega su hapsili Srbe? Zbog politike. Radi politike. A šta su radili sa njima? Radili su protiv NDH. Jesu ih mnogo uhapsili? Pa jesu. I gdje su ih smjestili? U zatvoru. U Mitrovici. Mitrovici. Jer se možda sjetiti možete koliko su ljudi uhapsili? Ne mogu. I sve je stalo u zatvoru Mitrovici, što god su uhapsili. A po čijem nalogu se to radilo? Po nalogu svjetskog načelnika. Kojeg? Po nalogu? Sredskog načelnika. Sredskog načelnika. A u čiju nadležnost je spadao taj sredski načelnik? Morate Uhoviću. Imate vi kakve primjedbe? A šta mogu na takve laži?
na takve laži izmišljotine i tako. Nauču ljudi svakako, jer ne znam ni sam već šta bi, ali jedan put vidim ja, 3 prelete u oltaru pultove, gore onaj popovski, sakrio se kad su oni iznosili van. Krv teče do koljena. Ja se sakrijem ovako za neki ormarić, tako onoj gužvi, progledat ja malo, onaj drži one lampuše, kolju tamo još, neće ja javiti ništa, iznose van. Kad su iznosili van, oni nisu znali da se ostala ta 3 gore u oltaru, oni se kašnje ispeli onaj zvonik, pa psovali Vidakoviću mater, taj Vidaković iz Gline od rodom. I kakva to država koja ubija narod, onda pucali se ovdje Ustaše i 3. dan i pobio i dolje razbili se. I kad slušajte, spada na nas to jedno 5-6, i ja nekako preskočim među njih zaklane na sred crkve, oni nisu ni osjetili. To krv teče do koljena, dobro da me nije udavno. I on ide, slušajte, kad došao unutra u crkvu, on je 5-6 zaklano, jednog nađu ovako lega, pa veli jesi živ, veli jesam, pa nemojte me ubiti, ja ovako malo zakrenuti, malu glavu, a on njemu drži jednu ruku, drugu, treću mu podnese svijeću, pa mu gore oči nako živo, on, ma joj, nemoj mi palicama oči, on kunde komu kiču, koliko god može. Kada put kao je, za kolji toga, velim, majko, jebem njegovu srčku, za kolji njega. Jer to su sve bili Srbi, tako da znate, većinom Srbi to su bili. U toku ovog iskaza zaspali u 2 navrata? Nisam. Ide, bode nožom, ja ovako ležim, onako, i on ide sve redom, bode nožom, on ima od puške, i dođe do mene i mene stoji na leđima i neće me s one strane tući, sve onako mrtvo zaklane ljude i mene neće. Valjda sudbina ta u životu neka valjda mora biti. Kada mu dođe da pomudali cipelom u glavu, ja ništa. Nakon što sam saslušao ovo, ja sam toliko kriv koliko Isus Krist. Čime skupa, Pavlić je stavio tamo i fotografisao je. Nešto je kroz one kuće tenkovima pogaženo. Šta je bilo, ja sam bio sa strane uvek na strane odmah blizu gola njihovi kao pratnje. Okrivljeni spava, molim vas pauzu ili... Optuženi Artuković, jel vi slušate što svjedok govori? Slušate? Dobro, onda nastavite, samo nemojte djelovati da spavate ako slušate, kad već čujete. Malo glasnije govorite možda. Pa ćemo... Da li su u te 4 kuće moglo da stane 300-400 žene i djece? Ja mislim da ste to i prije rekao, da je to već u zapisniku, ali to je bilo nabijeno, nabacano kao stoka unutra, da nije moglo niko ni sjest, ni ustati. Je li vam jasno? Sudu, ne meni. Sudu, a i vama da odgovorim ujedno, ne plašim se vaš očima. Dobro, mislim, i to ostajete kod onoj vaše tvrdnje koju ste danas na zapisniku. Ja bih pokušao, ako može, sve dok da se sjeti. Dobro, njih dvojica su razgovarali o tome, to shvatam. Jedan od njih je kazao da ih pobijemo. Ko? Gospodin Artuković je kazao. On je to kazao Paveliću da ih pobijemo. Paveliću da se to mora uništiti za osvetu one satnije, 8. satnije, to je pogledam kao teza druga, koja je bila smješana u Maksimiru. I šta je onda Pavelić kazao? Kad mi je predložio gospodin Artuković, Pavelić je rekao da ima da se izvrši. Dobro, eto. I on je to sve čitav masakr gledao i slikavao šta se dešava. Dozvolite. Najviša je laž. I ova je laž dugo morala biti pripravljena u danom momentu kada se bude nastupalo protiv mene osobno. To je tako nešto nemogućega u današnje vrijeme, u ovom stoljeću. Razumjeti kakva je situacija bila u ono vrijeme, bila je situacija takova da je sa protivne strane poduzeto sve moguće da se minira Hrvatska država. Sva moguća i nemoguća sredstva, i usmena, i pismena, i po noći, i po danu, i tako dalje,
pokušali se svim snagama istrijebiti i uništiti Hrvatsku državu. Protiv toga poduzeta su sva moguća i nemoguća sredstva i sada kad je situacija nastala u ovo vrijeme, posle toliko godina kad se je završio rat, dolazi do toga da bi se što je više moguće ocrnio čitavi hrvatski narod, a osobito vlada, hrvatska vlada, a naročito moja malenkost.